Iyi ni radiyo BBC gahuza miryango ivugira i Londres kuri metero 19, 25, 31 na 41. Ivugira ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga bigari no kuri interineti kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10 n'igice ku isaha mpuzamahanga ya GMT, ni saa 12 n'igice ku masaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Prudence Ngiyumba. Mwiriwe hoteza amatwi BBC gahuza miryango aho uri hose ku isi, kaze kuri radio kuri bbcgahuza.com, kuri Facebook live mu buryo bw'amashusho no ku mirongo migufi ya shortwave. Dore ingingo z'ingenzi z'amakuru turambura mu kanya kuri uyu wa kane tariki ya 7 z'ukwa 12. Minisitiri w'intebe w'Ubwongereza Rishi Sunak yahagaze ku itegeko yazanye ryo kohereza abimukira mu Rwanda, avuga ko ari uburyo buboneye. Ni mu gihe igitutu mu ishyaka ry'abakonservative gikomeje, ndetse umwe mu bagize guverinoma ye yeguye. Mu Burundi hemejwe itsinda rishya rishinzwe amatora rizayoborwa n'uwahoze ari umunyamabanga mukuru wa leta akaba n'umuvugizi waryo. Mu Rwanda umunyamakuru Jean Paul Nkundineza uregwa gutukana mu ruhame yangiwe gufungurwa by'agateganyo. Hari n'ikinamico runana nk'uko bisanzwe buri wa kane muri ibi biganiro wowe na Jacques Nitegeka. Ikaze ku makuru arambuye. Abanyapalestine babarirwa mu bihumbi mirongo bakomeje kugana mu mujyi wa Rafa hafi y'umupaka wa Misiri bagerageza guhunga imirwano ikaze mu tundi duce tw'amajyepfo ya Gaza. Igisirikare cya Israel cyamaze kwinjira imbere mu mujyi wa Khan Yunis, umujyi ubu uri gusobanurwa nk'izingiro ry'iterabwoba rya Hamas. Nyamara niho abasivile bari bagiriwe inama yo guhungira. Umunyamakuru wa BBC uri Rafa aravuga ko imihanda yuzuye impunzi nshya. Ibura ry'amazi riteye inkeke kandi nta biribwa ndetse n'amashanyarazi bihari. Minisiteri igenzurwa na Hamas i Gaza iravuga ko Israeli yishe abanyapalestine barenga ibihumbi 17 mu kwihimura ku gitero cyagabwe na Hamas ku itariki ya 7 z'ukwezi kwa 10. Imiryango irengera uburenganzira bwa kiremwamuntu hagati aho iravuga ko Israeli igomba gukorwaho iperereza ku cyaha cy'intambara nyuma y'urupfu rw'umunyamakuru muri Libani mu kilometero n'ikomeretswa ry'abandi 6. Umunyamakuru w'ibiro ntaramakuru Reuters Issam Abdallah yapfiriye mu bitero bibiri byambutse umupaka mu kwezi kwa 10 mu kilometero kimwe uvuye ku mupaka wa Libani na Israeli. Amaperereza yakozwe na Amnesty International na Human Rights Watch yavuze ko abanyamakuru bigaragaje nk'abo mu itangazamakuru ku buryo bugaragara barashwe bigambiriwe n'itsinda ry'abasirikare bari mu gifaru cya Israeli. Israeli yahakanye ko abanyamakuru bari bibasiwe, itsindagira ko ikora ibishoboka byose mu kwirinda gukomeretsa abatarabarwanya. Minisitiri w'intebe w'Ubwongereza Rishi Sunak yahagaze ku itegeko yazanye ryo kohereza abimukira mu Rwanda nk'uburyo bukwiye mu gihe igitutu mu ishyaka ry'abakonservative gikomeje kuzamuka, ndetse umwe mu bagize guverinoma ye akaba yamaze kwegura. Bwana Sunak avuga ko iri tegeko rikarishye kurusha andi yose agenga abimukira, kandi agatsindagira ko rizashobora kubuza ibindi birego mu mategeko bitambamira indege zitwaye abimukira mu Rwanda. Muri iki cyumweru guverinoma yashyize umukono ku masezerano n'u Rwanda mu kugerageza kureba ko uyu mugambi washyirwa mu bikorwa. Inteko ishinga amategeko y'Ubwongereza ikaba izatora kuri iri tegeko mu cyumweru gitaha. Urukiko rw'ikirenga rwahagaritse umugambi wo kohereza abo bimukira mu Rwanda mu kwezi gushize, ruvuga ko u Rwanda atari igihugu gitekanye kandi gishobora gusubiza impunzi mu bihugu zahunze ku ikubitiro. Umva Minisitiri w'Intebe Rishi Sunak uko abisobanura. What I'm saying, not just to my MPs, but the entire country. Icyo ndiko mvuga uretse abashinga amateka banje nuko numva akababaro kabo. Ukwihangana kwanje kuri iki kibazo kwayoyotse. Kimwe mu bintu nashize imbere y'ibindi mu ntango z'uyu mwaka kwari kubuza ubwo bwato kuza, kandi nanezerewe nuko twateye intambwe imbere. Hagabanutse ko ica gatatu. Ni nabwo bwa mbere ivyerekana yuko umugambi wacu ukora, ariko hari byinshi bigikeneye gukorwa. Nico gituma iyi nteguro ihambaye. Dutegerezwa guhagarika izi nzitizi z'amategeko zibuza umugambi wacu w'u Rwanda gutangura gukora. Icyo nico iyi nteguro igenewe. Nico y'amasezerano mashasha umushikiranganje w'intwaro yo hagati yasinye ikora. Bikazosigura atamadidane ku Rwanda ari igihugu gitekanye, ko hadategerezwa kuba izindi ntambamyi zibuza indege guhaguruka ngo zijane y'abantu, kuko ico kirahambaye cyane.
dutegerezwa kuronka igice intege abantu mu kubabwira yuko uje ngaha mu buryo buteye kubiri n'amategeko udashobora kuhaguma kandi uzokwirukanwa. Ibyo bimaze gukora nk'uko tubikorana na Albania, tuzobona ibitigiri bigabanuka. Niyemeje kubona uwo mugambi ugiye mu bikorwa kuko ndumva akababaro k'Abongereza. Ibiriko biraba sivyo na gato, ni nacyo gituma bikeneye igikorwa nk'iki kizanya agashasha. Dukeneye kugira igikorwa ku bibazo biduhagaritse umutima. Iki nacyo kirimwo, nicyo gituma dutegerezwa kugishitsa. Tujye mu Bubiligi, ahakomeje urubanza rw'Abanyarwanda babiri baregwa ibyaha bya jenoside mu 1994. Umunyamategeko wunganira umwe mu baregwa, Maître Jean Flamme, yahawe ijambo nyuma yo gusaba kongererwa igihe kugira ngo yegeranye ibimenyetso nk'uko yabisabye urukiko ejo kuwa gatatu. Ni inkuru ya Alain Majesté yari mu rubanza i Buruseli. Mu kiringo kirenza amasaha 3, Jean Flamme aburanira abasabose majambo akarishe yavuze ko urwo rubanza ruregwamwo basabose aburanira ari gucinyiza abahutu bo mu Rwanda bari bakomeye kuri leta ya Habyarimana. Yagize ati ntanka kubabesha, uyu n'umutego wa leta ya FPR yateze ubutungane bw'Ububirigi kugira babandanye gucinyiza abahutu bari bakomeye kuri Habyarimana barimwo n'abasabose mburanira. Sindabahenda ibi by'ubwicanyi FPR ya Perezida Kagame yabiteguye kuva kera, bagombye guhonya abahutu babanje kubangaza muri Kongo yahoze ari Zaire, aho benshi batikiriye. Je ubwanje nariboneye ay'abahutu biboneye muri Kongo bicishwa amabombe n'inzara bikorwa na FPR. Muri no rubanza leta ya FPR igomba kumarira udusigariya tw'abahutu bari bifise ku ntware ya Habyarimana. Amajambo ya Jean Flamme yahungabanije umuco bari muri sentari bagizwe n'abacika cumu, aho batari bakamosozi yabatanze hasi, abandi baricurikira bibanka munda bahitamo gusoka. Naho bamwe mu bari muri sentari bagoma bimyoza, Jean Flamme yabandanje avuga ko ivyo avuga afitiye ivyemezo. Yagize ati ubwo bwicanyi bwo mu 1994 ni FPR yabukweze mu gukora indege ya Habyarimana. Ibi ndavyemaga kandi abahinga benshi baravyanditse nka Charles Onana, Michael Wong, Jidi River, Philippe Legends, sabo gusa n'uwari intwazangabo ya FPR Lieutenant Aloys Ruyenzi yahoze agendanira Perezida Kagame yaravyemeje ko indege ya Perezida Habyarimana mu 1994 yakorowe na FPR. Jean Flamme yasohoze asaba ko waburanira yokwezwa kuko ataco yagira n'abamwagirije babitegetswe. Abaregwa bose bari muri sentare biteganje ko inyuma ya Jean Flamme aburanira abasabose hakurikira abo buranira Safin Twahigwa, nabo ni babiri, ni Vincent Lirquin n'umukobwa wiwe Juliette Lirquin. Nayo abaregwa byitezwe ko azokumvizwa itariki 11 z'ukwezi kwa 12 uno mwaka umunsi wa nyuma w'urubanza. Saa moja zero minota 23 mu Rwanda no mu Burundi, muri studio za BBC hano London ni saa 10:37. Mu kanya turagaruka mu karere k'ibiyaga bigari, turajya mu Burundi ahemejwe akanama gashya gashinzwe amatora. Ndi Prudence Nyumva, turagaruka mu kanya nyuma kakaruko gato cyane. Duhera Kigali, ariko aho urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rwatesheje agaciro icyifuzo cy'umunyamakuru Jean Paul Nkundineza wasabaga kurekurwa by'agateganyo. Nkundineza wari uherutse gukatirwa gufungwa iminsi 30 y'agateganyo mu gihe ategereje ko urubanza rwe ruburanishwa mu mizi. Umunyamakuru wari warajuriye iki cyemezo, ariko mucamanza mu rwego rwisumbuye yongera gushimangira ko hariho impamvu zituma Bwana Nkundineza agomba gukurikiranwa afunze. Uyu munyamakuru aregwa ibyaha 3 birimo icyo gutukana mu ruhame. We akavuga ko ibyo akurikiranyweho byagombaga gukemurwa n'inama y'abanyamakuru bigenzura, atagombye kujyanwa mu nkiko. Inkuru irambuye n'umunyamakuru ashuri Kigali Jean Claude Mwambutsa. Atangaza icyemezo cy'ubujurire, umucamanza yavuze ko nta makosa abona yakozwe mu rukiko rubanza nk'uko byari byavuzwe na Jean Paul Nkundineza asaba kurekurwa. Yavuze ko kuba hariho urwego rw'abanyamakuru bigenzura ndetse rwari rwatangiye gukurikirana ikibazo bidakuraho ububasha bw'inzego zikurikirana ibyaha. Umucamanza yashimangiye ko Nkundineza yakoze ibyaha byo gushyira ku karubanda umwirondoro w'umutangabuhamya mu rubanza rwa Ishimwe Dieudonné mu gihe urukiko rwari rwemeje ko ugirwa ibanga. Kuba yaratangaje uyu mwirondoro ngo byahutaje uburenganzira umutangabuhamya yagenerwaga n'itegeko. Avuga ku cyaha cyo gutukana mu ruhame, Nkundineza ngo yavuze amagambo y'ibitutsi ku mutangabuhamya, ayavugira mu kinyamakuru cye Jaras TV gikorera ku murongo wa YouTube. Jean Paul Nkundineza yaburanye ahakana ibyaha, avuga ko ibyo yasubiyemo ari ibyari byavugiwe mu rukiko cyangwa se ibyo yabwiwe na bamwe mu bakobwa bari bitabiriye irushanwa rya Miss Rwanda. Gusa yemereye urukiko ko yatwawe n'amarangamutima, akavuga amagambo akomeye kuri umwe mu bakobwa wanabaye nyampinga w'u Rwanda, amushinja kuba ari inyuma y'ifungwa rya Ishimwe Dieudonné
wateguraga iri rushanwa. Gusa nubwo yemera ko yakoze amakosa, asanga ikibazo cye cyari gukurikiranwa n'urwego rw'abanyamakuru bigenga kuko ari ibyakorewe mu itangazamakuru. Uruhande rw'ubushinjacyaha rwo ariko rwaburanye ruvuga ko urwego rw'abanyamakuru rutagizwe n'abanyamategeko kandi ko rudasimbura inzego zashyiriweho gukurikirana ibyaha. Hashize amezi 2 Nkundineza atawe muri yombi yafashwe nyuma y'ikiganiro cyasohotse urubanza rwa Ishimwe Dieudonné rugisomwa agakatirwa igifungo cy'imyaka 5. Muri aya majwi n'amashusho Nkundineza yumvikanye yikoma umwe mu bakobwa, uyu akaba ari nawe watanze ikirego. Akurikiranyweho gutangaza amakuru y'ibihuha, guhohotera uwatanze amakuru mu rukiko ndetse no gutukana mu ruhame. Inteko ishinga amategeko ya Denmark yatoye ku cyo yita ugufata ibitabo by'idini kutaboneye. Iri tegeko ryazanywe mu nteko ishinga amategeko nyuma y'uruhuri rw'itwikwa ry'ikorowani, ibintu byateye ibihugu byinshi by'Abarabu kubyamagana. Bamwe mu banyapolitiki bo muri Denmark banze gutora iri tegeko bavuga ko risa n'irigaruye amategeko ahana gutuka Imana, mu gihe abandi barinenze bavuga ko ritambamiye ubwisanzure ku ijambo. Cyakora itora ry'inteko ishinga amategeko ryo ryemejwe ku majwi 98-77 baryanze. Mu Burundi hemejwe itsinda rishya rishinzwe amatora. N'urwego ruzayoborwa n'uwahoze ari umunyamabanga mukuru wa leta akaba n'umuvugizi wayo. Prosper Ntahorwamiye yaraye yemejwe n'inteko ishinga amategeko ari kumwe n'abandi bantu 6. Ni mu gihe mu Burundi hitegurwa amatora y'abadepite n'abasenateri azaba muri 2025, aya perezida yo azaba muri 2027 muri Rambuye na Prime Ndikumagenge. Mu nama nshingamateka kwabaye nko guhezagira amazina yari yaraye yemejwe n'inama nkenguzamateka. Muri abo bantu 7 barimwo abagore 2, harimwo amazina atari make yarasanzwe azwi muri politike canke mu nzego z'ubutegetsi mu Burundi. Prosper Ntahorwamiye yarasanzwe ari umunyamabanga mukuru akaba n'umuvugizi wa leta y'u Burundi, ntagiye kuba mushasha mu bijanye no gutunganya amatora. Yari mu batunganije ayo mu 2010 n'2015 aho yari umuvugizi w'uwo mugwi. Silvestre Nyandwi nawe yamaze imyaka myinshi ari umushikiriza manza kizigenza wa Republika, yaramaze amezi 4 gusa asubirijwe. 2 mu bemejwe bari basanzwe bakora mu nama nkenguzamateka. Umwe ni François Bizimana, yari umujenama w'umukuru w'urwo rwego. Uretse ko hari haciye igihe atumvikana cyane, Bizimana asanzwe azwi mu mugambwe wa CNDD ya Leonard Nyangoma no mu runani yigeze kujamwo hamwe na Agathon Rwasa agitwara umugambwe FNL. Uwundi ni Gabi Bugaga, yarasanzwe ajeje kumenyesha amakuru mu nama nkenguzamateka. Mu bagore 2 bagiye muri uwo mugwi, Victoire Nahimana zo bicegera c'uwurongoye nawe yahoze ari umukenguzamateka. Uwo mugwi ugiye kuzotegura amatora yo mu 2025 y'abashinga amateka, abakenguzamateka n'abajenama b'amakomine, hanyuma hakurikire ay'umukuru w'igihugu inyuma y'imyaka 2. Kuva mu 2020 umukuru w'igihugu afise ikiringo c'imyaka 7, mu gihe izindi nzego batorewe rimwe zo zifise ikiringo c'imyaka 5. Urukiko rw'akarere k'ibihugu by'uburengerazuba bwa Afurika rwanze ikirego cya Nigeri gisaba gukurirwaho ibihano yafatiwe nyuma y'ihirika ry'ubutegetsi mu kwezi kwa 7. Abategetsi ba gisirikare binubira ko ibihugu byo mu muryango wa ECOWAS cyangwa CEDEAO warengereye mu gufata ibihano. Bavuze ko Nigeria yafashwe ku buryo butandukanye nuko ibindi bihugu 3 byabayemo ihirikwa ry'ubutegetsi byafashwe mu myaka ishize. Ibyo ni Mali, Burkina Faso na Guinea. Abasirikare bahiritse ubutegetsi bwa Perezida Mohamed Bazoum bavuze ko ibihano birimo ndetse no gufunga imipaka no gufatira imitungo ya leta byateye ibibazo bikomeye by'ubukungu ku baturage. Tugeze ku isa 12:43 mu Rwanda no mu Burundi, n'umwanya w'ikinamico runana. Urubyiruko rwa Nyarurembo rwakiriye kwizihiza umunsi mpuzamahanga wo kurwanya sida. Nyirabazungu bakomeje gutoteza Narami n'urunana. Ariko mana we, ariko nka wa mwana wunza kugira inte koko. Nakoze iki se nyogoko? Kubyutsa woza akarenge se ugakubitamo n'imyenda yo kwishura ugiye. Ngiye kwiga. Umva hatagirira isonira. Ugiye kwiga sizi imvoka zanjye zirabizane. None se sinanzicuruje nyogoko. Hanyuma se zashize? Hasigaye nke. Ukumva rero ko izisigaye zigomba gupfa ubusa? Kutansubiza? Si wowe mbaza? Numvaga uyu munsi njya kwiga nyogoko. Kwiga se wiga ibiki? Uriga ngo uzabe perezida? Enda njya navoka ku isoko di. Ndebe ko nabona yisabune.
nyogoko ejo bundi narasibye none uyu munsi nongera nsibe. Ejo narasibye none se udasibye urumva byagenda gute? Ngaho mbwira undi muntu nahize ivoka akazinjyanira ku isoko. Wareba umuntu uzi akazikurangurira akajya kuzicururiza. Ese burya nibyo wiga? Ahubwo niba ari uko bimeze ntushaka uzavemo. Kubera iki nzavamo nyogoko? Niba ariyo mibare ufite uzavemo kuko kwiga ntacyo bikumariye. Ubwo ntumva ko uwaza kuzirangura yampa make kugira ngo aze gucuruza kuri menshi abonemo inyungu ye. Ariko byadufasha ko zigurishwa zidapfuye kandi nanjye ntukomeze kunsiga ishuri kubera gucuruza avoka. Ntiwumvara ibyo ubuvuga n'ibiki? Uzasiba 1 2 3 4 6 n'ubwa 10 kuko ibiti byanjye bireze kandi nibyo nkuraho udufaranga. Ubu si kigiye nzabona amanota ngahe nyogoko? Ko abandi biga nagiye mu isoko. Hayo uzabona yose amanota se n'amafaranga ngura yabura uburare. Ariko amanota ni abanyeshuri dukorera kandi umwaka ushize nari natsinze neza kubera kwitabira gahunda nzamura bushobozi. Ariko ibyo wiga ni ibiki? Ubundi sinumvise umaze kumenya gusoma ukabuzi no kwandika no kubarama. None si ibyo birahagije nyogoko? Ibyo nibyo byibanze kuko bituma umenya no gucuruza avoka zanjye ntibakwibe. Ahubwo namenye ubwenge nkohereza ku ishuri hakiri kare. None uri kwanga ko njya kwiga ngo menye n'ibindi byinshi nzabe nka mwarimu w'ubudense nanjye nigisha abandi bana. Ntabyo wigisha ahubwo kuramo iyo mpuzangano y'ishuri ujye kuncuruza avoka. Umwana uzi gucuruza avoka amafaranga akayazana yose ntawamwibye. Ubundi bwenge abashaka n'ubwo gukora iki koko? Kereka niba ushaka kuzasara. Dona nawe nyirane nimuze mumfasha ahubwo turebe kuri iyi gahunda nateguye. Ese wanditse ko tuzatangira saa 4 ticareya? Sizo twavuze se? Twavuze ko tuzatangira saa 4 tukarangiza saa 7. Ariko wagombaga kuvuga ko tuzatangira saa 3 kugira ngo saa 4 bazabe bahageze duhite dutangira. Ariko ngiye ndumva ibyo atari byo. Abantu bakwiriye kumenya ko isaha ari isaha bakayubahiriza. Niba icyo amasaha rero ari uko tucyanzuye mwareba no ku bindi bikorwa uko nabiteganyije. None reka ndebe ijambo rifungura hakurikireho imbyino, ijambo ry'uhagarariye urubyiruko, ikinamico, umushyitsi mukuru. Ngewe ndabona ari ibi. Hanyuma se ubuhamya wabushyizeho ko ntabwo mbona. Hariya ku ijambo ry'uhagarariye urubyiruko niho buhamya buri. Narangiza kuvuga ijambo rye azahita ahamagara uzaduha ubuhamya ku bwandu bwa virusi itera sida. Ambo? Nimba ari uko bimeze ndumva ari byiza. Ntacyo bitwaye rwose. Harya twemeje ko ari indi uzaba ari umushyitsi mukuru. Twigeze tumuvuga se? Hari uwo twateguye rero? Yewe nateguye aho ijambo rye rizavugirwa ariko we ntabwo muzi. Byaba byiza tumumenye tukagira n'ibyo tumubaza azibandaho mu ijambo rye dukurikije ibibazo urubyiruko rw'inyarurembo rufite. Noneho nimusigare mureba kuri iyo gahunda njye ku ruhande mbaza Nyesi niba hari uwo bavuganye. Ubaza Nyesi? Okay. Yes, Tichareya. How are you? I'm fine. Mwe mumeze mute? Natwe turaho nubwo watwanze utajya tuvugisha. Mbaranga kugira ibyo nkubaganya ariko nta rundi rwangomba ngufitiye ku mutima nubwo nicecekera. Ni byiza cyane. Muri club imyiteguro yo kuzihiza umunsi mukuru wo kurwanya sida muyigeze he? Yewe tubirimo rwose. N'ubu niho ndi nuko ngiye ku ruhande ngo nkuvugisheho gato. Hari ubufasha se munkeneyeho? Twarimo twibaza umushyitsi mukuru wari we. Turavuga ngo reka tukubaze niba ari wowe kuko dukunda inama zawe cyane cyane ku rubyiruko nkatwe. Ndabanza mvugane n'abayobozi turi gufatanya gutegura iki gikorwa. Twumva inzego zizitabira tubone kwemeza uzaba umushyitsi mukuru. Nta kibazo ubwo turategereje. Gusa ku gitekerezo cyanjye numvaga rwose nibatana kugira umushyitsi mukuru udakwiriye gusiba kuko iyo waje mu birori byacu bikunze kugenda neza. Ariko se yakerewe narakutaza ngo tujye gukina tayari. Uyu munsi ntabwo nyine. Kubera iki kandi usanzwe ubikunda nabi? Mfite impamvu ebyiri. Ngaho tubwire sha. Iya mbere ndaba ngerageza kwiga ibyo mwize muri gahunda nzamura bushobozi. Hanyuma indi mpamvu? Uyu munsi ivoka iwacu zahiye nyogokuru aransibira ngo njye kuzicuruza. Ndanganizera kwiga. Ko nyogokuru wawe agira amahane buriya nutaha nagukubita ntara. Aribwiga n'iki se ko nazicuruje kandi nazizanye ku ishuri. Ubusura zifite hano mu ishuri? Sinazishyize hariya mu nguni y'inyuma se. Noneho niyo mpamvu wanze gusohoka ngo batazikwiba. Niyo mpamvu kandi bazinyibye nyogokuru sinamubwira ngo byemeye.
ubundi se nutaha utazicurujeho nagukubita. Niturangiza kwiga ndahita njya kuzicuruza. Ubu se ntubura abazigura kubona dutaha nimugoroba. Ndazitahana mubeshye ko niba ncuruza umunsi wose ariko nkaba nabuze abakiriya. Shanara, tereka Imana nigufasha. Naho ubundi uyu munsi zakunutseho pe. Urazikubitwa byanze bikunze. None se arabankubitamo iki kandi mwereka ko nazicuruze nkabura abakiriya. Ikibi ni uko bazinye bakagira ngo nazigurishije amafaranga ndayarya. None se nawe abona ko wambaye iniforume uvuye kwiga utavuye gucuruza? Sinagondetse ningera hafi yo mu rugo iniforume ndazikuramo nzishyire mu gitebo ubundi nayo nambaye iyo nagondekeyeho. Aha, Feliciane, ayo mashyi ngera ntabwo nyemera rwose, ntabwo ahagije. Mureke umuyobozi tumwongera andi mashyi nk'ay'inshuro ebyiri. ubundi nkayo niyo tuba dushaka sha. Umunsi nk'uyu wahariwe kurwanya sida. Ijambo ryiza nkariya bari kuya amashyi y'urufaya. Gusa mbere y'uko dukomeza, ndagira ngo mbanze mbibutse ko abaganga bahari. Ihema mwaribonye rirahari. Umuntu wese ushaka kujya kwipimisha ubwandu bwa virusi itera sida ahawe ikaze rwose. Harya n'umuntu wese ujyanye? Yego. Umuntu wese yaba umwana cyangwa umukuru, yaba urubyiruko, yaba umugore, yaba umugabo, twese ntawe uhejwe. Bikaba bisaba iki kugira ngo umuntu yemererwe kwipimisha? Ubushake gusa. Urabeshyanye. Ubu ngiye nkababwira ninje kwipimisha ubwandu bwa virusi itera sida bahita bampima. Nta kiguzi banyatse? Nta n'amafaranga banciye? Nta kiguzi, nta cyene wabo, nta mafaranga. Uwaje hano wese namugira inama yo gutaha yipimishije akagenda azi uko ubuzima bwe buhagaze. Mwabyumvise rubyiruko? Yego. Nabari abajama bari inyuma mwabyumvise? Mwabyumvise ko kwipimisha nta kiguzi bisaba? Mutambuke rero mujyare ya mwihema. Babapime buri wese atazi uko ahagaze kugira ngo amenye n'ingamba afatira ubuzima bwe. Mwumvishe? Hanyuma ikindi nabibutsa, abipimishije mbere ibisubizo byatangiye kuboneka. Ntihagire umuntu wipimishije utaha atatahanye ibisubizo bye. Samaye, ko byaba ari ugukoza kanye ibisubizo bise biboneka. Kumana yanjye ibisubizo byabonetse rwose nanjye icyanjye ndakicaranye. Ariko ubwo ntubeshya abananye. Igisubizo urakicaranye cyangwa uragihagarara? Ako kara agaciyemo. Rero mureke dukomeze na gahunda zacu. Ubu tugiye mu gice kijyanye n'imyidagaduro. Feliciane, uretse gato mbanze mbaza abantu niba bagiye kwihitiramo igikurikiyeho. Abajene! Imbaraga z'igihugu kandi zibashobora. Abajene! Imbaraga z'igihugu kandi zibashobora. Aha! Nkuko Feliciane abibabwiye rero, tugeze mu gice cy'imyidagaduro. Murashaka ko tubanza kumva umuvugo, tubanza kureba ikinamico, cyangwa tubanza kumva indirimbo? Umuziki! Ikinamico! Noneho rero kirabananiye reka mbafashe. N'ubundi byose ari ibyacu. Mwumve neza. N'ubundi byose ari ibyacu. Ko n'ubundi byose ari ibyacu. Kandi byose bikaba bikubiyemo ubutumwa budukangurira kwirinda virusi itera sida. Uhabanza icyo tubonye ari cyo bitwaye. Ntabwo byumvikana Nara. Igitebo cyuzuye mvoka uzanye amafaranga 100 gusa. None se sinzigaruye zose yari izunariye cyangwa ngo bazinyire? Nyine icyo nkubaza ni impamvu utazicuruje. Nazicuruje nuko zitashize. Wacuruje zingahe Nara? 2. Muri mvoka zingahe wajyanye? 50. Nta senire uravumvura. Ubu sizi mvoka zose ugaruye ndazikoresha iki koko? None se ko nireye ku gasantere ncuruza abantu bakanga kungurira nari kubigenza. Ugiye kwicara uzirya uzimare rero. Ntabwo numva ukuntu ejo wacuruje mvoka zirenga 30. Uyu munsi ukaba ucuruje 2 gusa. None se ivoka zose nazirya nkazimara njyenyine nyogo. None ko wanze kuzicuruza ubwo nyine washakaga kuzirira ahubwo atangira. Wambaye ko nanjye atari nje watumye bakira babura nyogoku. Nara, ikiri gihe kiri mu gitebo. Izi simpuzankano zishuri wiriranwe.
warangiza ukambeshya ngo wagiye gucuruza ubura abakiriya koko? ni ukuri nagiye gucuruza ariko abantu bakanga kungura. siba se nyine nta sano wenda kubuza kujya kwiga ukabirengaho ukajyayo aho kujya gushaka aho ukura udufaranga. ariko no gucuruza nacuruza. sinongere no kumva uko pfora ntabwo ukanagira ku gakana. mbwira vuba kandi umbwize ukuri kuko nukomeza kumbeshya biraba bibi cyane. nyagakumbara rwose ngiye gucuruza mu kanya ariko ishuri rirangiye. uko se kwari ugucuruza ko kwari ukujya gutanga abagabo? ni hahandi urambona nara nturebe iki gihombo nteje uracyishyura. nyagakumbara n'umubite rwose ndakwinginze. byatuwe nuko ejo nasibye mbona ninongera gusiba nzaba uwa nyuma. ngewe kutambabariye iki gitebo cyuzuye mvoka urabona nzakigira nte koko nara? mbabara n'umubite ejo nzasiba njye kuzicuruza. ejo se zizaba zikiri imvoka? reka nza ngo kubitire mu cyumba turya ufungiranyemo n'uburara n'ejo ukabwirirwa uzamenya agaciro k'amafaranga. nyagoko ndashaje cyane mburanye inzara yanyica byibuze nk'ubita uko ushaka ari kungaburira. kugaburira ubu se kujyana avoka kwiga aho kujya kuzicuruza wumvaga ugiye gushaka ibyo nkugaburira ra? ibi bishoboka ngo nirarire hano we. uharaye se hari itegeko ryaguhana? ndaje nawe mu kanya gusa ndananiwe ubyumve ko naniwe pe. ariko we n'ikipe yawe mwarakoze cyane pe gushishikariza abantu kwitabira mugategura ibirori mukabyiyoborera mbese ntacyo mutakoze. nawe hamwe n'ikipe yawe kwa muganga mwaradufashije cyane pe. mwaduhaye amakuru yose yari akenewe muduha imfashanyigisho twifashishije dutegura ibihangano byacu ntabwo mutagize kiri. buriya ni inshingano zacu ahubwo tugize amahirwe twagira amakarabu menshi y'urubyiruko nk'iyanyu yo munsi y'umunyinya akajya dusaba ziriya mfashanyigisho. ni ukuri namwe mwitanze pe. noneho wazanye n'abaganga bahagije bo gupima ubwandu bwa virusi itera sida. umuntu wese wari uhari rwose yatashye azi uko ubuzima bwe buhagaze. ni ababishakaga kuko harimo n'ababyanze. nanjye nibo mvuga kuko wabitinye wenyine ntiwabimuhatiye. ariko se ubundi baba batinya iki? baba batinya kumenya uko uhagaze hari icyo bitwaye? ubwoba bwo ntibwabura da. noneho ubwo nawe wari uba ufite rero. nkubeshye se kiri narimba ufite pe. ubwo se wikekaga iki? si uko hari icyo nikekaga rwose ariko nanone rega ntawamenya. umenye ko sida hari n'izindi nzira yanduriramo zitari imibonano mpuzabitsina idakingiye gusa. watinyaga ko waba warakoresheje urwembe rw'umuntu ufite virusi itera sida se? cyangwa n'igikwasi? ni ukwishima rero ko twipimishije kandi tukaba twarasanze twese turi bazima. yewe birumvikana ko ibyishimo byadusabye ahubwo hari ibyo natekereje ko nahita nkubaza kiri. mbaza rwose icyo ushaka ndagusubiza. nagira ngo nkubaze ko ikizamini cya mbere tugitsinze tukaba dusanze twese turi bazima ubu turakurikizaho iki? ese ni icyo wambazaga? si ikibazo gikomeye se? icyo ntabwo ari ikibazo gikomeye na gato. banza ungwe mu gituza umpe n'akabizo maze ngo igisubizo cy'ikibazo mbajije. Agnes atewe n'ikikubaza Christie iki kibazo naho mu kiganiro urunana cy'ubutaha. Ikinamico urunana mwitegurirwa n'umuryango Urunana Development Communication mukayikurikira kuri radio BBC kuwa 2 no kuwa 4 saa 12:45 z'umugoroba. Ikinamico urunana kandi mwayikurikira kuri YouTube. Kuyigeraho andika ijambo Ikinamico urunana official maze utange n'ibitekerezo. Uramutse ufite ikibazo cyangwa igitekerezo kandi wifuza kutugezaho watwohereza ubutumwa bugufi bwanditse kuri telefoni igendanwa 0783181064. Mushobora kandi kunyuza ubutumwa kuri page yacu ya Facebook. Kuyigeraho ni ukwandika ijambo urunana. Tubibutse ko tubagezaho ikiganiro gikuyemo ibice by'urunana twumvise mu cyumweru. Icyo kiganiro tukibagezaho ku cyumweru saa 9:30 za mu gitondo na saa 11 z'umugoroba kuri BBC. Dusubikiye ikiganiro urunana cy'uyu munsi naho butaha. Barakoze bagenzi bacu bo mu ikinamico urunana hari nabo badusoreje ibiganiro byacu byo kuri uyu wa kane. Gusa mbere kuva muri studio nababwira ko Minisitiri w'Intebe w'Ubwongereza Rishi Sunak yahagaze ku itegeko yazanye ryo kohereza abimukira mu Rwanda nk'uburyo buboneye. Akaba abivuze mu gihe igitutu gikomeje gukara mu ishyaka ry'abakonservative ndetse umwe mu bagize guverinoma ye akaba yamaze kwegura ku mwanya we. Naho mu Burundi hemejwe itsinda rishya rishinzwe amatora rikaba rishyizweho mu gihe hitegurwa amatora y'abadepite n'abasenateri azaba mu myaka ibiri imbere muri 2025.
aya perezida yo akaba ateganyijwe kuba muri 2027. Ibi biganiro ushobora kongera kubisanga kuri Facebook live mu buryo bw'amashusho. Byari biwe na Jacques Niyitegeka, twafashijwe na Danny Cox ku buhanga bw'ibyuma kugira ngo amajwi akugeraho ameze neza. Geni Prudence Nyumba wakoze guhita mu BBC gahuza miryango kuri uyu mugoroba. Uraraharyana na hejo.